Tungi Fiji. Guys, Fiji scored that last minute try. But Fiji talaga to rough and tumble tagi Australia bap my career. From the quarterfinal, semi-final, but again a final. Boy. San dona kana tackle sa kita kana boys na. Na to come back to my kande to my Australia New Zealand. Ana right back gini to last minute by South Africa. Ana babre Australia babre. Acha but very good boys. Bina kita value tunggu na IRB series. Satu kuna na commentator, the only team in the world that can score a try, even though it's seconds on the time. That's only Fiji. You par korto na chimini Fiji meka ko kita kabango na. Korto me liuchi ko every time na points. Nga ano to list talimay because they give us heart attack na. To list talimay indo na ngo na may to win taga do na tournament. To list talimay everybody in Fiji dead. Right ba tigre? What happened? To mati ni uto kesi. Heart attack. Kaya una time Fiji sa play New Zealand or South Africa or England in the quarter, semi-final or final. Kaya undo lenga pakalala time starama na TV. That's why you stop watching na Michaeli because you might collapse in front of the TV. But yesterday is the first time I decided myself I have to sit down and watch. Kau sa saraba na quarter final bataki na team ni New Zealand. Kau sa the time sa muku New Zealand kau kila. Fiji gonna win this. Kau sa saraba kau time korto sa kadi. Sarak main mana sa saraba mana South Africa bataki na Fiji. Kau sa lupa na sarangan na team ni New Zealand na muku lagi zakaba Fiji berto. Lutungan na polo right ba digini Kona na revenge na mana Commonwealth ni to bebele burto ket beka bar to tanamat kondo dona kabango don render baki na player iyo kuita laki sarang acha ko ba sa saraba tale na semi-final bataki na South Africa na time korto sa sulen don na yellow card na sila Fiji 6 players and South Africa full 7 kau sa kila sa mate kita uniko koyo talaga lose pick but I know South Africa ko na randa ball no na mistake korto dakaba ko ngaya roto ngai no kontaka ngai di batale na polo biti laki saranga laki na right ba gini acha ko bat ni but my Kelly sa ochi mada maingo na kito lako ba Londoni na right ba gini nay not next week right bulo June kito dona mada break not dona mada one month dona bula break kaya to sa chungo na bula April May and then June is the London 7 I think so but my Kelly to na boys sa bano ni binakaber to na boys baru ngocego mai Singapore to lestale mai right bad gini wa eleven ni biti marau ana levuna tamatra siklib ni kuau kila kanisi salebu marau nambongi kaya na levu ni bono salebu marau jigo ko sa reta to na post sa chigo na Facebook na tawaki bo restaurant go Susana Sabosa free curry lemnek today nice ke megeli sache gitu off manda bakalay na radio to la ko lelikada off manda na radio me lesunga may satu kuno boso yendo sa ngol sala ni bale gori na badila su kito na lago ka Susana na sulibe ko gori na dum do tapioca bot ke na surua ra ochi na lemne right bad gini sa bonga na surua bando na ku tamani kuro surua za sanga chuko na ngono go lale toreng na ibe na lemne ko ochi ke de yo senga lasu gori chuko no mana tin maten asa binaka bakalebu Susana me sangiri ko kono bogi ngo tuku jina sa free ke naka free ke de lemne curry today ko salang mena market na tawa ke ba restaurant free to the team and free to the supporters gori na la ko irana songo to na slongori acha ko bat na binaka Michaeli binaka bakalebu binaka lubena tere ni ko me ko ron England gitu na temi ni acha kono bango bakalela kon sa batang-batati ko right bakaw ko thank you very much Babu, we'll talk to you again tomorrow na Babu the meme na makai na singini mataka